أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام يا نور عرش الله. الصلاة والسلام عليك يا صاحب قاب قوسين. الصلاة والسلام على أشراف المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله المولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين،
الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ya Rabbana şu kılgan barlık amel gıbadetlerimizni kabul et. Okuyan namazlarımızı kılgan dualarımızı okuyan kelam şeriflerimizni kabul et. Ya Rabbana şu salavat şeriflerinin okuyan kelam şeriflerden hasıl bulgan ecir sevapların ya Rabbana Resulümüz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruh şeriflerine jitkirip sahabe-i kiram, tabi'in, tabi'i tabi'in şu günge kadar bizge İslam dinini getirip jetkirgen burungu ulgar babalarımızdan başlap şu günge kadar bolgan babalarımız milletteşlerimizin ruhlarına jetkirip ya Rabbana umumen din İslam'da ictihat kılıp tırışıp yürgen her bir hem vafat bulup ketken, bu dünyadan ketken her birisinin ruhlarına jetkirip alarını ruhlarını şad kıl. Rabbana şu meclislerimizni kabul kıl. Ya Rabbana bulgan kimşilik hata yalaşlıklarımızını gafu et. Rabbana atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve salihin. Bir rahmetike ya erhamur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala şu meclislerimizde hemmemizge de bereket versin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin mevlüt kıssalarını okuyan vakitte, salavat-ı şerif, Kur'anlar okuyan vakitte, onu örnek getirip tutarga deyip ümitlengen vakitte Allah subhanahu wa ta'ala şuşunda bereket indirir. Hem indi untulup kile turgan özümüzün, halkımızın gırıf adetlerin biridegine tügül belki kileşekte inşallah Teala her bir ileride, her bir meşitlerde ütkerge nasip etsin. Hem şunu örnek getirip özümüzün kongüllerimizge Allah subhanahu wa ta'ala tağında nurlarını jitkirsin. Şimdi barışında inşallah Teala biz mevlütünü okup barabız. Mevlüt okılgan yerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruhaniyeti peyda bula. Hem şu vakitte bereket yine inşallah Teala. Şimdi mahalül kıyam vakitlerinde yani turup basıp merhaba vakitlerinde ayağa göre turup basıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e şuşlaymat hayırlar eytemiz. Bismillahirrahmanirrahim. Evvel Allah ismini yad edeyim, sonra başlap her işe girişeyim. Eş başında her kim anı yad eder, ol işi Allah'a ansat eder. Allah ismini yad edip iş başlamak, her kimge vacip deyiştir anlamak. Bolsa Allah ismi birle her işin, boşka gitmez işlegen her bir işin. Şevk ile Allah dese kim teli, bugülür her günahı yaprak gibi. Bak olur hak ismine yat eylegen, erişir maksudığa Allah digen. Şen көңілден келіңіз Allah deyik, özümüzden yaş tüküp biz anti ah edik. Şöyle kılsak boş koymaz Allah bizne, rahmeti keng yarlıqar hemme bizne. Şuşunun devam ettirip sahnenin türüne bunağımızı şakırabız. Rafael Latifov. Хыдайым үзің ирет мені шын көңілден дұға қылырға бойсындырып ғұрур ерегіміні сенің алда ихласым болырға бойсындырып İhlasım bulurğa İret mini Senin bilen gine Baxıtlı hem
yetmini iresi bilen yaratırga yakınlarını saflandırır minem küngülümünü izge dığan izge namazlar saflandırır minem küngülümünü izge dığan izge namazlar ey Hıdayım üzün yarlıqa ey Hıdayım üzün taşlama Rafael Latifov. Endi hürmetli tuğanlar, özümüzün Mevlid Meclisi'nin devam ete Tataristan'ın halk artisti Zühre Sahabiyeva. رافي أسطور نرجعي يا حبيبم ترضي جاي يا إلهım turmayman ümmetlerim turmayşa günahlı ümmetlerim yarılık ağlı demişe yitirgenler kurban mal ya Habibim min digay ya ilahım min mimin ümmetlerim min mişe günahlı ümmetlerim yarlık ağlı demişe yitirgenler siratqa ya Habibim kişi digay ya ilahım kişmimin ümmetlerim kişmişe günahlı ümmetlerim yarlık ağıl demişe yitirgenler cennetke ya Habibim kirdigey ya ilahım kirmimin ümmetlerim kirmişe günahlı ümmetlerim yarlık ağıl demişe yitirgenler Kevserge ya Habibim işdigey ya ilahım işmimin ümmetlerim işmişe günahlı ümmetlerim yarlık ağıl demişe yitirgenler cennetke ya Habibim kirdigey ya ilahım kirmimin ümmetlerim kirmişe günahlı ümmetlerim yarlık ağıl demişe yitirgenler nimetler ya Habibim jaydigey ya ilahım jaymiman ümmetlerim jaymişa günahlı
ümmetlerim yarlı kağıl demişe. Günahlı ümmetlerim yarlı kağıl demişe. Assalamu alaikum ve rahmetullah ve berekatuh. Bugün şunday da bir Allah'ın bizge bergen bäxetli günü. Matur itip jyylgansız rahmet. Mevlid beyremi. Allah Resulü peygamber tuğan gün bu Müslümanlar. Bugün beyram, bugün şatlık. Mukaddeste şerif günler. Bugün beyram, bugün şatlık. Mukaddeste şerif günler. Tuğdu Mekke şehrinde Rabi'l evvel ayında. Düşenbe günü 12. Sahar vakti taң aldında. Sahar vakti taң aldında. Ümmetleri üçün küydü. Hakkılı bulunu süydü. Hak yolunda buldu fida. Köp salavat bulsun ona. Hak yolunda buldu fida. Köp salavat bulsun ona. Beyrem, beyrem, beyrem gün bu. İyi kardeşler, şatlık gün bu. Batıllıktan çıkan gün bu. Karanlık bitken gün bu. Batıllıktan çıkan gün bu. Karanlık bitken gün bu. Beyrem, beyrem, beyrem gün bu. Endi cemaat, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin doğan günün, Mevlid bayramın hürmet etip, köpkine jırşılarımız, köpkine hazretlerimiz kildi. Endi şuşu jırşılarımızның birisi, ol Tataristanның halk artisti Ruslan Daminov. İdel soğatır alı soğarga baratır kılıçtı düşman idil suğa batatır idil suğa dolkınların kağatırır ılı jengi oğlan taptı bizning nesil artatır
İdil soğatır dulkınların qağatırır. İdil kişken ireye götler şın dostu varın batırır. İzel kişken ireye götler şın dostu varın Bayram bilen. Endi cemaat bizning Qozon shahrida bizning tanılgan jırşыбыз, tanılgan san'at ishliklimiz, o'qituvchi Ming'ol Efendi G'aliyevni bilmagan kishi yo'qdir. Endi o'zining shogirdlari bilan Ming'ol Efendi bizning bayramimizga da keldi. Qarshi oling'iz. Hoş geldiniz merhaba. Merhaba ya merhaba. Rahmet etsin hu Allah. Hoş geldiniz merhaba. Her adımınız için şiksiz savap yazılsın. Yine biz gafur bulunsın. Geldiniz merhaba. Niyette saf bulağız, dinde ihlas bulağız. Nukurken bulur işigiz, hoş geldiniz merhaba. Kıyamet günü bulganda, nurlu bulsun yüzügüz. Cennet bulsun uranığız. Hoş geldiniz merhaba. Merhaba ya merhaba. Rahmet etsin hu Allah. Hoş geldiniz merhaba. Geldiniz merhaba. Hoş geldiniz merhaba. Bir gül şinger yer üstünde, yolda söner kök yüzünde. Eğer bir gün yokka çıksa, Tatar diyen ulu millet, Tatar diyen muğlu millet, Tatar diyen jırlı millet. Unutmağız tele bizne, unutmağız dine bizne. Yok ölmesin, isen kalsın, hizmet sigen tıynak millet. Dua tırsın bebilerde, kimin tırsın ebilerde. Menge menge ömür etsen,
Tatar digen gurur millet. Tatar digen jırlı millet. Tatar digen moңlı millet. Bizning jırlarыбыз, arыбыз bir en moңuna negizlengen kibik. Бар жер yüzünde şeytan Ilimning iki qanati ming hamdin. Şu yolda Xuday Teala bergen turmuşumda ömrümni bağışlagan kibik. Enimden qolgan mingni özüm devam etip, şu mingni bizning kelешегибizga hem Tatar halkın dünyada başka milletler arasında gurur tutar hem yardımcıl bulun devam eder. Үзенең турышын саклау өчен моң белән, хезмәт белән, дуслык белән тәрбияләү юлында эшне алып барырга тырышам. Бүген чынлап та мин үзем генә түгел, үземнең шәкертләрем белән, үземнең мөнәҗәтләремдә өйрәтәм. Әнимнән калган мөнәҗәтләрдән берсе, әй аккышкай, ана миңа килеп, Әгәрче районыннан, Тәбәрле авылыннан килеп, дәресләр ала торган шәкертем Шаймарданов Динар әйтер. Ey akış var mıdır balam? Ehi atan bilen anan. İnem kük ayrıldın mı sen? Ayrıldım tuğanlardan. İnem kük ayrıldın mı sen? Ayrıldım tuğanlardan. Tuğanın sağına digen, sağınıp sargaya digen, aman жылап qala digen. Ayrıldım tuğanlardan. Aman жылап qala digen. Ayrıldım tuğanlardan. Ey akıştay bulsam ide, Anadım talmasaydı. Tuğan ilden ayrılıp dünyada bulmasaydı. Tuğan ilden ayrılıp dünyada bulmasaydı. Безнең бүген бәйрәм көн булгач чынлап та бәйрәм бит ул шатлану гына түгел, уйлану да. Үткәнне уйлыйсың, киләчәк турында уйлыйсың. Ходай Тәгалә сәламәтлек, бәхет бирсен. Бигрәк тә нинди тормышның ачысын төшсен татып, гомер буе тормашып яшәгән өлкән буынга өчен. Кичкенәдән безнең беренче ишеткән мөнәҗәтләрдән, бәйетләрдән хәтерлим саксык бәйет иде. Инде менә игътибар итсәгез, саксык бәетенең көе бар. Һәм шушы мәдрәсәләрдә китап киштәсе. Моны бер шулай мөнәҗәт итә. Бер заман хәтерлисездер, сагыну дигән җыр килеп чыкты. Ничектер ул бөтен кешенең күңелендә ятышлы булды нәрсә өчен? Чөнки ул шушы мөнәҗәтнең киңәйтеп әйтелгәне.
Bizde büyük tağlar barla, tağ astında tollar var. Tolda yaprak bizde sağını, sizden indi haller var. Medreselerde piyala ишik, sak bilen sakның, бәйетін ишет. Міне қазір шушы бәйтіне шулай ук Казан баласы 90-нчы мәктәп укучысы Рифат Шарифуллин әйтергә уйлый. Medreselerde pıyala işik, sak bilen sakның, beyitten işit. Sak bilen sakның, beyitten işit. Enke yarışta timir uğaşın, enkeyi qorvadı bigrek yuğaşın. Enkeyi qorvadı bigrek yuğaşın. Samavar koyup şeyler işirdi, işi bitirgeç qorga boşurdu. İşi bitirgeç qorga boşurdu. Mamı işlepem jilge şırdım. İki balamını qorga boşurdım. İki balamını qorga boşurdım. Jeygen jeymemenin qaldı yartısı. İki balamının qalmadı birisi. İki balamının qalmadı birisi. İdil bu yanıda dingiz qamışı. Qara urmanda saksık tavaşı. Qara urmanda saksık tavaşı. Bizden vasiyet ata anağa, oğul kızını zinhar qargama. Balalarını zinhar qargama. Rahmet. Münәҗәттә әйтелгән сүзләрнең никадәр төгәллеге, Ходай Тәгалә язмасын ата-аналардан балаларга каргыш сүзе. Шын мәгънәсендә үземнең дә гомеремдә, тормышымда күргәннәрем булды. Анасының, әнисенең авыр сүз әйткәннәренең нинди язмышка дучар булганлыкларын йөрәк белән, әрнүләре белән күз алдымнан үткәрергә туры килде. Тукай сүзләре әмма безнең йөрәгемне якын. Мордовия иленнән килеп, Казанда белем ала торган Кармышева Альбина, ул рус мөхитендә үскән, руслар арасында үскән, руслар арасында белем алган һәм Казанга килеп, инде хәзер шушы татар моңына, татарның мәдәниятына ярдәм итү шушы юлда минем эшемне дәвам итүче буларак минем шәкертләремнән берсе Габдулла Тукай шигыренә әйтелә торган бәет. Көзге җилләр бүгенге көндә дә шул кадәр әйтергә кирәкле сүзләр бу. Көзгеден мин йоклый алмыйм, өйдерендә җил җаламый, аш үлемнән куркусыннан ил җылый. Җил җаламый, аш үлемнән куркусыннан ил җылый.
şağladım bıyıl aç kaldı diye İzge şefkatli anabız merhametli jirjılay İzge şefkatli anabız merhametli jirjılay Uysamanda kırtkalar düşken düşün altın bilen Bir dilim ikmek dibanda nazlı neşke biljılay Bir dilim ikmek dibanda nazlı neşke biljılay Gezgedin yemsiz karanğı eğdirinde jiljılay Jil haber ol aş ülemnen korkusundan iljılay Jil haber ol aş ülemnen korkusundan iljılay Композитор Сарапаның жырлары нәқ шушы халық көйләренә, халық моңларына багышланып, шуңа нигезләнеп язылган көйләр. Ә Гөлшат апа Зәйнәшеваның сүзләре, шигырьләре һәр вакытта үзәккә үтәрлек, тормышчан, илгә, тормышка мәхәббәт, иминлеккә, тынычлыкка чакыра торган, күбебез белә торган җырлар. Һәм менә шушы быел инде Гөлшат апаның турына 80 ел тулуга багышлап, республика буенча зур конкурс булды. Һәм бу шушы бүге изге бәйрәм көнендә аны да искә алып, аның сүзләренә язылган һәм шушы конкурста икенче урынны лаек булган егет, ул инде киләчәктә инженер булырга әзерләнә торган егет, бу Алмаз Маннанов, композитор Сара Садыкова, Гөлшат Зәйнәшева сүзләре һәйкәл. Үткән сугышларны искә алуына түгел, киләчәк тыныч булсын, кабатланмасын бу кайгылар. Яшем тулган көндә үлеп калдым сугыш кырында Мине хәзер таштан ясадылар Һәйкәл итеп бер зур урамга Газизән кем елый дәшмисең дип Мин бит солдат таштан кыйылган Яшь йөрәгем чит ил туфрагында Җир куенына тирән уелган Иннәрмә мылтык кулыма бала Тотып торам һәйкәл булып мин Мылтык булмас иде иңнәремдә Сугыш дәһшәтләрен онытмай Бөек җиңү көнен күрә алмай Ут эчендә үлеп калдым мин Рәхмәт ватандашым бүген миңа
Sökündürmi tuğan ilem Vatandaşlar ise